Aprangsi solangdo karbeng longarat ke doan aphan nili deposit representaron lapen karbi repstar hin pen kaduka we phanta kardom pazir lo kardom pini nili ladak dipu press club long kewang mate berta kepacini kang tung lahan lo ile tum karbeng long adang penangan lunjir mate hirjir lahai doan panta lun arjan lam arjan paklang panta penangan kacing turdo la doan ambong panta isi lun heloi pu bang karbi youth festival long ke paklang theklong lang kaprek alun du ulo lasi nili tomahin pen ke mathapon nili thek chedeta lun heloi si rimbom amat si peneng an karbi youth festival 2023 mate 49 Karbi Youth Festival 2023 labang soning kan bang ke Karbi Rapstar Karbi lun heloi si asap suweta kepacit hangdun kangtung lasi kadu kawi phanta kepacini lo lapan nilitum atim mahen pen chengwai ponsi Karbi Rapstar pemandun nang posi ladak non 49 Karbi Youth Festival hot kibi pancing mai pon lo labang so kepangceng ke 2023 aningkan kali chatting ning dalo dia 20 aningkan si la Karbi lun heloi bangke nilitum amhang pathek pon lo Karbi lun heloi kepangceng ajar ding ulo aprang nili cengceng ko penta dulo bon setame alang letum akarap penajok Charlie Dunlong lo bon setame la sodak cheklang long le ta duo lan so sekathek ta duo setame hala tangka maha ka ve panajok kachipaklang long le labang so talent dukok thek long posi nilitum matha lo chengwai pon lo nilitum mahin jongjung pen chengwai pon si Karbi Rapstar 2020 peman pon lo lockdown ningkan la pe hala so ningkan akathek Karbi non uwe ki mi tum lun heloi ka rap song laso abang aning khang akathek talent long pon lo lapen ke adak do thuwang lo setame season 2 bang 2022 pachun neng han lang ke damta ning kan si peman pon long lo lapen det non hala sot bang ke online si pado adim ta thik chedalo tangka maha ta kadure mase la non bang ke offline Karbi Youth Festival along bangsi pangceng don plut pu busini le tumahin panceng mai pon lo un e setame bor i ponang pu phan lo lapen ni le tum labang so Karbi Rapstar ke paman pon kang tung bang ke lun heloi ke pachet thang tung bang ke lun jira tum bang ka sap si lun long chot setame la lun heloi pen lo pulo tangte kaneng je kang tung alam chean tumu duan mate lam the duan ke news atu mason thak si paklang long et pu si nile tumahin pantala rap pen abang le Karbiang long pan represent nang pachet thang nang super the dang pan si kabor ilo lapen kila rap lun heloi ta du per the dang long setame chala tumateng klem dun de dere chok muthe la lun heloi nang po ajat ta klem dun nang po setame la non nile tum ki bielong bangke lam the Karbi methanga lam the pansi kapaklang i pansi kadu ka ve phanta kapachini lapan ke pabor i la pusona pansi ni letum tuwar kisi kedang pon lo the non uwi mi tum ni li penceng lok lun lam ha hui ta kapangui do la so kapangui pen methang Karbi alam chadi kaningji thai phan kapaklang thai phan kilun thai pansi ni letum labang so athim ke semar pon lo Karbi Rapstar po Karbi lun heloi chapate engke lasi nili lun heloi lambang la hello press meet tapini si bang cheng la lasi lun heloi ki bi pon ke ko pi pon ma polo tang te la hello ele tong Karbi alam ke pachan je phan ke pathek je phan lasi ke pa do je bang ke non bang ke 15 February ani bang ke audition pa do pon pu lapen ke a final bang adim bang ke lapu Pensing Taron playground pu Pensing Taron Christian Village pacu ke damtang thonok base chu kang punar lo near AG Market apor bang ke por phai kre sipen arning sam por phai kre thom an la ke ong an lo lapen ke final ke pa doji bang ke
Ladakh pan select at si Karbi Youth Festival long bangke 17 arni si padu pon po la 17 arni ahot bangke final si hadak lunlong po la pen joining fee sa bangke 200 inulong paro hini si hang pondar lo jo nili tumahin bantang unedat unsante akijoy si pacepati long po pulo setame unedat masih lapu kacerab lo ajalo po inut paro hini en pondalo la si form ke submit bangke date 7 date 7 pini penceng pon po la pen kemo last date bangke 14 February adim nang ko humri na yadim bangke WhatsApp number malo 8134850282 labang so a contact number lang lenang litom nang humri non aju antado analo tado lasi pini press meet ke pa bangke peneng an bangke ingdeng ke thompo season 3 Karbi Rap Star season 3 la bangke nilutum offline si padupon po Karbi Youth Festival lo asi kado ka weta kumama si lun heloi kilun kangtung cepaklang angtung doma nang letum mapan labang so ahong jailong ke wang jia pan si apor nang piiglo la panang letum pan ke charli pan la pan jemetang Karbi alam the paklang nang super the dang papan si chopha pon lo la sipini kado ka we press meet along nanga jetong do tom phanta la porna people la pen kado ka we solang do arat ke do ana phanta neli depository representative on hin mate Karbi Rap Star organizer hin ke paterpi ahin pensi kachuru pajer lo la pen kardom pajer lo kardo bangke 17 arni si patopo ni phai krit troxi arni inar phanbang non matke chak theblong lalang setame suri troxy lompansi jengwai bomlang pojat ha engela details mangemo paklang pon bom pojat la tame PG onong PG ba ke kechengsi winner phana PG la pan ke first runners up second runners up first second third ha labang papa do panji lapan certificate a pipon ko la tab arta bang non mat pathik pon pedal nile tambang mo ate akibitum bangela lanji hongola aning se hang chot lang ma thade ela ke thekan pan ke arta bang bipon pedalo bihek osomar tame mate risomar tame arlo so tame okorjang tame lapan ke aning hang polotang te ke pachor tang tong sarmar sar pemar tom tame setame lalun heloi nang po lapan ke hala alun kilun hodang alam se bang ke aku junu pangwi vedanang po lan belo lalu akhir paklang polote mesan po lala bangke karbialam the penchor po athele tum karbialam pache thang nang po pansi pathek nang po pansi klem lo pot ade kaprak pangwe pon pelo